turi kujyana. Hanyuma undi mumaro w'amajini nanjye najyaga nyifashisha mu byifuzo bitandukanye. Nawe ngeneye ikintu runaka nkavuga ni amajini ashinzwe ibintu runaka, nyasabiye mu mazina ya Allah anyemurira ibibazo. Abayisilamu bajya ibyifuzo byabo babyita invocation de jinn sur le 99 nom de Allah. Babyita kwambariza amajini mu mazina 99 akaza akabakemurira ibibazo bitandukanye, byaba byiza byaba bibi. Ku byifuzo bibi cyangwa ibibazo bibi, ku bantu bakorana n'imbaraga zo kuronga, bakorana n'amajini turi kujyana. Hari abakorana nayo swati bakakoreza n'ibisimba bikaza bikagutera, bagahamagara amajini araza mu nzoka zikagutera, bakoreza amajini araza mu mbeba zikagutera, bakoreza amajini araza mu ntozi zikagutera, bakoreza amajini araza mu bikona bikagutera, bakoreza amajini araza mu mapusi akagutera, bakoreza amajini araza mu nkuba zikakubita abantu zigire mu majini, bakoreza amajini turi kujyana aza muri za marishoze zo kubibamba zo kunguta, bakoreza amajini aza mu byugu byazindi bihangara ni kamera z'amajini zikaza zigafata amakuru mu rugo iwawe zikayajyana. Turi kujyana Imana ishobora byose. Murumva ko hariya nta majini nta musilamu. Turi kujyana hari amajini bakorana nayo ashinzwe kubaha amashaba atandukanye, hari amajini bakorana nayo ashinzwe kubaha inyungu zitandukanye, hari amajini bakorana nayo ashinzwe kubaha abakiriya n'abakiriyante mu bicuruzwa byabo bacuruza, hari amajini bakorana